Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ji Xwedê bitirsin û wî ji bîr nekin. Temaşevarên êca sohbeta me îro dîwarê de. Wekûn dizanin erdo esman, roj û şev, çiyayê hatine çikirin, rengorenk û mexlûqatên rûyê erdê. Bayê ku ewrê ji baranê tijekirî digerîne, hêşînaya rûyê erdê, cemê roj û şevan nasekine dikişe. Darên bihara bi belgan dixemilin û payîza rût û tazî dimînin, hemî tiştên di hundir û dervayê me de hene, hemî belê hemî hebûna Xwedayê Teala tînin ziman, tînin bîra merva, hebûnekî bêhemta, Xwedan quwet û qudretek bêhed bêmîsal. Gerek mirov di zanîna bendetiya Xweda be û bizanibe ku Xwedê ji tamara mirova ya mirinê nêzîktir e û bi quwet û rehmeta xwe me nixamtiye, zevd kiriye û herdem bi halên mirova yên maddî û manevî dizane, ji ber vî gerek mirov her tim ewî bi bîr bîne. Kî dibêje ev ha? Xwedayê Teala di Sûreyê Hedîd ayet 4 da, Qaf 16, Gafir 7, Sûreyê Nûr 64 da wiha ferman dike. Pêwîst e ku mirov Xwedayê Teala bi hemî sifatên wî, bi emr û qedexeyên wî, bi mukafat û cezakirina wî, bi hezkirina wî, bi hurmeta ji wî emrên wî re û bi tirs ewî ji bîr bîne. Her dem di aqilê mirov da be. Bi awakî din pêwîst e ku mirov Xwedayê xwe ji bîr neke, an nebe wek wanên ku Xwedê wan ji bîr kiriye. Lewra di jiyana însanê da felaketa herî mezin ew e ku mirov Xwedayê xwe ji bîr bike, an jî bibe wek wanên ku Xwedê wan ji bîr kiriye. Ev ji bîrkirina tişta herî xerab e di jiyana mirov da, ji ber vî ye ku Qur'ana me ya pîroz li ser nejbîrkirina Xwedê pir disekine, hema di hemî sûreyên da tîne aqilê mirov. Da ayetekî da jî Xwedayê Teala Sûreyê Heşr ayet 18 û 19 da yanî wiha dibêje: Ey gelî bawermenda, hûn di jiyana xwe da, di şiûra bendetiya xwe da bin. Wisan bijîn bila her kese binêre ku ka ji bona roja qiyametê çi kiriye, ku ew ê di wê roj da werin hesab bidin, bên muhakemekirin, ji qetandina ji emrê Xwedê xwe biparêzin, bêşibe Xwedê ji hemî kiryarên we xeberdar e. Nebin wek wanên ku Xwedê toyê hebûna wan bi wan daye ji bîrkirin, kemiyeta hebûna xwe ji bîrkirine yanî. Lewra ewana li hember Xwedê serî bilind kirine. Wek wanê ku Xwedê ji bîr kirine, di afirandana hemî mexlûqan da nedîtina qudreta wî, întîzama wî ya erd û esman, guhenedana emr û qedexeyên wî, bêtirs ketina nava gunehan, bêhes mana ji hesabdayîna roja qiyametê, vana sifetên kafiran e. Lewra ji bîrkirina Xwedê bi zanîn terkirina bendetiya wî ye. İnkara hakimiyeta wî ye bi hakimiyeta benda, bi parlamento û bi sîstem û bi îdeolojiyên beşerî ye. Ji bîrkirina Xwedê bi hemî şerîk çêkirina hakimiyeta hinekî din tê holê. Ji bîrkirina Xwedê bi şerîk çêkirina hakimiyeta hinekî din tên holê. Ew jî sifetên müşrikan e, nîşan û alametên wanên du dilên ku îman neketiye qelbê wan. Temaşevanên hêja, her gunehek bi emelek ji cinsê xwe tê cezakirinî. Ew e ku me di jiyana xwe da Xwedê ji bîr kiriye ku Xwedayê Teala jî ew sifetên qencên ku dabû me ji me stendî. Her wekî hûn jî dizane ku însan xelîfê Xwedê ye li rûyê erdê, lê xwe layıqê vê mertebê nabîne. Dişûna Xwedê da ji benda ra ji xelkê re îbadetê dike û xwe layıqê çi girtibe dikeve wê derecê. Ayeta 19 ji Sûreyê Heşr pêçî de ser vê heqîqetê. Îro em dibînin ku hakimiyeta rûyê erdê hemî ketiye destê kafiran. Lê ewana hêj bi vî jî razî nabin. Ta ku Müslümanekî li rûyê erdê bimîne û doza hakimiyeta Xwedê bike, pêwîst dibînin ku ew li hember van Müslümanan mücadele bikin, êdî tehemila wan ne ji sîstema Xwedê ra ne jî ji hebûna Müslümanan ra nemaye. Gelo Müslüman çi dikin? Berê Müslüman çi dikin? Bi taybetî Müslümanên Kurd çi dikin? Hinek netê da wanên din hemî bûne esîrê malê dunê, ticareta xwe, navûdengê xwe, hezkirina malê dunê, ew qas ketiye dilê wan ku bi xwe
جبوی اعلای که کلمت الله تشتکی ناکن و دبن آستنگ جبونا وانین دوی ریدانشیم همی کار اینخواه بردان سب لپی که ماسی و شاشیل مسلمانا دیگرن هنک جوانشی وک تولی لپی موچی لدورا پارتی و ریخستین کفری چرخن بس درد وان رو رش کرنا مسلمانه خواه به مسئولیت دزانن وک قوم موسانه دبیجن هرن ون و خدای خواه شر بکن ولات جی همی تاغوت و داگرکر آزاد بکن همی دوبرا ورن لهمبر ما دشمنین زوردار هنه ام نکارن بوان را شر بکن ام نبتالن کار ما و تجارت مش دستش مصاده بیجن دمالا خدا روتنین جوان ترین که بوی شکلی هانی خوش مسئولیت خدا خلاص دکن بله و هات بیجن و خوشون و دگرن هنه جوان جی براستی جی عقل خواه کیمن لیهای جی خوشی تننه دبیجن امی دمالا خدا رونین کابلا هنه که دن بچن مجادله بکن تی بمینن برچی بمینن سری چی الله شیوان ببا خوری راور و جناورا دزیندان ظالماندان بدن وان برزه ام دستی خو ناکن آوا سارو گرم لی بلا هر کس به ما بشیوره لورا ام زانانه ام ماموستانه ام دولمندن ام سیدانه ام بی ازیت بی جفا هر تش بکوه بن امری ما لی پر براستی پر احمقن لورا دیروکا دنیای دا تو وقت به خبات مرو بسر ناکوه او خبات کار جی خبات آخواه نادن یین وسا گر مرو براستی مسلمان به گرگ مرو بزانم که خدای تعالی مکافاتا مرو و با انگور خبات و اخلاص مرو وانده ده نه با انگور سروکتی و مرتبه مرو وان گر وسان نبا پیوست بکو یین وک فرعون و نمرود بریا موسی و ابراهیم بچونا جنتی هون جه کافر و مشرکان را سری دینن جبوی کوتک بدست وکه و همی دروتی بکن و مکافات خواهشش خواهده بخواستن جه مسلمان بخواستن و اول کدیتنه هون خرجه روی مسلمانانه بمرنا و بلکو دنیا هنک پاکش دبه بلکو مسلمان سرفراز دبن پیغمبر خدا و ها فرمان دکن او عبد فاجر دمرن لی بمرنا وان انسان حیوان دال یعنی دارو بر و باجار خلاص پاکش انسان کو دجیان خدا دوار سیاسی آبوری ده ده حسکرون نفرت ده ده البشارتنا قانون و نظامان ده دی اداره دولت و پارتی و ریخستنان ده خودی و قانون ویش بیر بکن و وک قوم موسا بسالان ده گیجایا جیان ده ده قریج و نزانی ده بمینن و ده عذاب خودی ده جوارن شبیر کرن چواک وان لوی دنیای امر خودی شبیر کرن جبیر ماینا ده عذاب ده چه قواستشتک نباشه چه قواستشتک خرابه و روژه جوارا و هاته گوتن و او روژا کو و جه و حساب و را پرسین جبیر کربو ای روژی امه و جبیر بکن جی هون بچنی آگره جبو و تو آلی کار جی ایرو تو ننه یا ربی تو محافظه بکنی ما پارسی او خدای که تو تشت جبیر ناکه و وان کسین که به اراده خواه خدا جبیر کرنه دا آگر دا جبیر بکه یعنی لوان نی رحمه پش بده وان پشت بوان دا بکه وان دا عذاب دا بیره خدای تعالی من نکه جوان کسی که وان خدای جوان جبیر کریه یا ربی تو ما جوان کسا دور بخی تو ما جاگره جهنمشی بپارسی آمین یا رب العالمین